Pakistan matik mayay layraba hypersonic missile mai pakna test tawkri haibis India amadi Taliban da haidokanu haina khwaja asif na sirol tawkri Pakistan matik mayay layraba hypersonic missile mai pakna test tawkri haib India amadi Taliban haidokanu haina Pakistan ki defense minister khwaja asif na sirol tawkri MTB gi program amada paumi amana hangbo hangi pakumpira duna Pakistan hypersonic missile mai pakna test tawbigi wapamasi miyamangda hangbigi muhutta lanai oina wahang hangmana phagani asigumba wapam miyamangda haidokpasu pamdi haina furokibani khwaja asif ki mayek sengdaba samamnaba wapam asina maram oiraga miyamna tasengna Pakistana hypersonic missile mai pakna test tawkhrabra natagna tawdribra haibigi wahang kayamu hangnarakibani Pakistan hypersonic missile mai pakna test tawkhrabra haibigi wahang laklibasi haukiba October 19 na Pakistan gi kwata gi nongthakta angakpa ama oina asakpa mai galoinana mai khusianba yangna paiba posa khara uba phangkhibani maram aduna Pakistana hypersonic missile sin test tawkhrabra haibigi wapamasi mai kai kya digi hangnarakibani Panbaya bade handak India ga sokna khiba lan ga madi lainana India na operation sindur sathaduna Pakistan da paksana manghan takhan khiba duna maram oiraga Pakistan missile test of gi sang hengkat han khibani loinana leba asigi military gi mapangal amuk hena kan khatnaba akan mamong do hona rakhibani haujik su lan gi khulai hengkat hanana ba hona badana tana India ga yumlo nariba leibak sing makhoi gi maikai da laina basu chat tuna lusing basing unari ban hari nakala maromda Pakistan amadi Afghanistan leba ani gi marakta akan mamong da lan sokna khiba duna maram oiraga Afghanistan gi awaba mayu nariba matamasida India na asoba mating pangbu oina miyoi amadi gi miyoi amada sandokpa laina singgi ngakthoknaba hidak langkha amadi drangos kit ton lising taraga rom thaduna mating pangkhre hari thawong asi ubadagi Pakistan hena khusaunarakthuna Afghanistan na Pakistan gi mayokta thabak tawrakliba si India na Taliban hu kamsinbadagi ni haina sauna maral shirakibusu lekrabani Pakistan haujik Afghanistan da lepa leitana landabaga loinana Pakistan da lairamba Afghanistan gi refugees singsu lepa leitana tanthurakhibana maram oiraga Afghanistan Taliban government awaba kya mayuknari hari Sara helaba Hamas na truck singdagi sana thanaba polam sing hurankhri Sayeni akan mamong da Gaza da Israel amadi Hamas ga sokna duna lakiba lana duna maram oiraga Sara henduna khamthena awaba mayoknaraba Hamas la lawsingna ceasefire matungna Israel na tharakpa port puba truck singdagi sana thanaba polam sing khuran khaina phongdorakhi report asigi matungina Israel na Gaza da thakya gi mamangdagi lana sina maram oiraga sana thanaba polam sing pusinba thingjinduna lakibani adubo handak America gi President Donald Trump gi miyang makhada ceasefire sanaba hokibadagi Israel na athingba du laukthokibadagi sana thanaba polam sing Gaza da pusinba horokibani adubo sana thanaba polam sing du Hamas ki oina purakpa natabanina Palestinian singi marakta yaudringai marakta Hamas ki lalhobu singna sana thanaba polam sing du trak khamanduna huranbagi thabak chatakibani haidi Nakala romda Gaza ki lalu sinduna ceasefire sanakrabasu Israel ki lanmi singna Lebanon da lariba Hezbollah singbu amuk makhata na hanaba ki panamna satakhiba air strike ki attack ta Lebanon na ngasi miyoi mari sikre hari Israel na sathrakhiba attack adu da Lebanon da miyoi ahum se sokhi panbaya abadi Hezbollah ga su Israel ga hokiba thada ceasefire sanakhiba di lekhrabani Russia ki president Vladimir Putin na nuclear drone yaw tamthiraba submarine Kharoswak launch tawkri Russia gi President Vladimir Putin na nuclear drone yawa tamthiraba submarine launch tawkri haina phungdorakli report asigi matungina Russia gi President Vladimir Putin na mitaraga nithui sigi manungda malem gi khwaidigi sathiba lani khulai ahumlo malem gi mitmang ihan hanboina puthorakhibani Putin na handak launch tawrakliba Kharoswak haina khangnaba submarine asi Poseidon haina khangnaba nuclear drone yawa akhanaba samudra gi ironungdagi yeknaba leibak singda sauna ama ada thonba ngamba makhal gi khulaini Russia gi news agency TASS na phungdorapagi matuina submarine makhal asi samudra gi ironungda lotuna leiba ngamba aduga advanced robotic khulai kya yauraba torpedo gi system yawa khulai amani khulai asi Russia gi Robin design bureau na sarkhibani haukiba sahi tara romasi khulai si gi matangna malem gi mitmang dagi yamna lona thupna thamlam khibani
खुलाई से रशिया हौकिबसे इंग्लिश सिंगनी के तरागा मंगा पुथोखराबनी खुलाई मखल क्या उथोरक्लिबसी यूएस पाउजल पीबने है रशिया ने यूक्रेन सतखिब मिसाइल एटेक अंगांग यावना पुना मियोय तरागा हुमदोई सीक्रे यांखैगा मथोई रोमना सोखरे सैगुम हेन रशिया यूक्रेन लेबानी की मरक्ता सोकनादुना लाक्लिब लान असिगी मनुंगसना हौकिब पुंग कुनगा मरिगी मनुंगदा रशिया ने सथरखिब मिसाइल एटेक यूक्रेन अंगांग यावना पुना मियोय तरा हुमदोई सीक्रे यांखैगा मथोई रोमना साउना असो अपन नंख्रे हाइना फोंदोरक्ली यूक्रेन की ऑफिशियल फोंदोरक्पगी रिपोर्ट असिगी मतुंगिना रशिया ने नोंथक्तगी सथरखिब एटेक अदुना मरम ओइरगा मिसम क्या सिखिबगा लोइनना पाक्सना अमा अता क्या थोकिबनी एटेक अदुना मरम ओइरगा यूक्रेन की मियोय लाख क्या हौजिक अमम मरक्ता लेदी लोइनना रशिया की लनमिसिंग तपना तपना यूक्रेन हाना लौसलंब लमसिंग अमु हना हंदोकनाबसु यामना कनु होनरगली हाइदि नकल अमरोमना यूक्रेन की मिलिटरी की माइकैदगी रशिया ड्रोन चामग हुमफुगुमरी रोम थाजिलक्तुना लंदारखि अदुबो रशिया की लनमिसिंगना ड्रोन 37 रोम कापथदुना मंगन तखनबदि ngamkhre हाइना फोंदोरखली मोरे का ताइनब तामुद म्यांमार जुंता की अनौब कैम थमजिनख्रे म्यांमार की मिलिटरी जुंता आर्मी की अनौब स्ट्रेटेजी की मनुंगसन अनौब कैम मोरे का नकनब तामुगी मफम अमदा थमजिनदुना लनमी पाइसनब हौख्रे हाइना रिपोर्ट तौरखली पाउसना मखाताना हाई नाउना हांगदोखरब कैम अदुना मिलिटरी जुंता आर्मी की टैंक खुलाई अमदी लानमीसिंग थंबौख्रे मसिना मिलिटरी जुंता आर्मी ना असौब मिलिटरी ऑपरेशन अमा सथरक याबगी सिंगनब लैरि मखाताब मिलिटरी जुंता आर्मी की रीइंफोर्समेंट टीम्स तामुगा नकनब मफमसिंग थाबा हौरहरि नाउना सेमगलखिब कैम असि यामना स्ट्रेटेजिक ओइबा मफम अमा ओइरि हाइरिब कैम असिदा मिलिटरी जुंता आर्मी खक्त नतन अतोप खुलाई पाइबिसिंग पुना लमिनदुना पुना थबक तौमिनबगी पाउसु टाइम्स ऑफ द कुकीज ऑफ पीपल्स ने रिपोर्ट तौरखली रिपोर्ट असना मखाताना हाई मिलिटरी जुंता आर्मी अमदी अतोप खुलाई पाइबिसिंग पुना लानमी लिसिंग अनि की मथक कैम अदु स्टेशन तौदुना लैरमगनी थाजनारि अदुगा अनौब कैम हांगदोक्तुना लानमी क्या स्टेशन अदुदा स्टेशन तौदुना लैरक्लिबा इंडिया अमदी म्यांमार की ngamkhai paringda lairiba मोरे अमदी चुचामपुर खुलाई पाइब मिलिटेंटसिंग लक्ष्यनबगी ऑपरेशन से थनबा ओइरमबये खुलाई पाइबसिंग तामु तमना चंगसिलक्लबदी अकनब खुट हनबगीदमा सेम सादुना लैख्रे हाइदि लोइनना इंडिया की मोरे रोमदा यामना थुना मिलिटरी गोएब मूवमेंट उब फंगलब ये हाइनसु पाउसना मखातानासु फोंदोरखली मणिपुर यूनिवर्सिटी की बीसी प्रोफेसर लोकेंद्र लौथोकपा यावना तोवान तोवान डिमांड सिंग तालदुना केएसए की थौमी सिंग राजभवन थोमजिनब लापदा पुलिस का अकन ममुंगना मुनखरे लोइनना मखातावा अनौबा अपडेट म्याम पुना ngamiना साइना चैनल सिगी माइकेदगी सु म्यांग फमना मखाताना थमजरी हौजिकोइनदि म्याम पाउ मतांग से लुसिनजरगे अमसुम मखातावा अनौबा अपडेट म्याम पुना ngamiना सि हाइना चैनल सिगी माइकेदगी सु म्यांग इमफमदा मखाताना थमजरी मखातावा अनौबा अपडेट म्याम पुना ngamiना सि